member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 2 minutos kalpasan de oras ti alauna. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Walang halong kemikal, kaya siguradong garantisado sa ating kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na! Itanong mo bakit, Doc? Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at 1 kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at 1 kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, groceries at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari store sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Ako si Jim Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Tiya darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Ryan Jan Pascua, ABC Federation President, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Dawi dakdak no umay agpaagas. Indem nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Naito'y adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN Diesel Radio Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Rizal Castillo and Family, City Councilor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 11 minutos kalpasan ti oras ti alauna.
Baro nga rima. At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinaldawaldaw. Baro nga rima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Baro nga rima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Baro nga rima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. Baro nga rima. Mangmangigan. Limpay ng RPN DZRL Radio Ronda Patap Ilocos Norte. Baro nga rima. Baro Walimot. Pero na imbag nga malem tayamin nga sa nga pada, malem ti Miyerkules, sa 10 ket 7 ti mabilang iti bulan ti Setyembre tawen 2025 ket 5. Ing kami isang bahin kada kayo ti programa nga nairanta ngayon kay paglilingayan no kastoy nga oras ti madanunan. Ket sapay kumata napya kayo laing nga may manen sangbayan ti programa tayo. Anya man ti aramiden nyo kada gitoy nga gundaway. Ano man pa medyo agarbi-arbis ko na tayo alaket umay kami latta mangipaay ti sangkabasit ngayon kay paglinglingayan no kastoy nga oras ti madanunan. At yaro tiyan akin gayam yo testimonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo, itibiyang timas sa control, ada Engineer Mark Tuliao, kasametan ti Chief Technician tayo, ni Engineer Mike Ramos, itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kadagiti kayat nga rod met ti patulod, kadagiti pangablaw da, mapalinyo ti agtext iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Pabalin nyo pa yung tawagan papagaya. Amuya ka di, 99 days to go before Christmas. Countdown tayo 99 days before Christmas. Papagaya. Di lang mamin ano dito tayo na tayo, nagudwa tayo yung tibulan ti Setyembre. Into no lawas na. Next week, next week. Apo deta talagang agtapos tumanen, pumaypayapay tumanen. Ti sumara bulan ti Oktobre. Papagayam. Dahil ito Oktobre primero ket aldaw to ti Miyerkules deta. Into no maminsan nga Miyerkules ang kaditi nga next week into no maminsan. Nakalisto ti aldaw ya. Okay. Kablaan tayo ba ni Ma'am Fia Aquino kini Sir Edwin Aquino. Nagbuy-buya ka na kita nagudaway, Uncle Orlin Galano and family. Kasama ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo. Ate Vilma ni paring Michael Sandoval. Dagiti ka barangayan tayo dita barangay Kalayab. Kasama dita barangay Balakad, Lawag City. Pero tero den ti panglukat tayon ngayog bilang musika papagayam. At ti man ti kanta nga napuluan. Okay, agarapaap ka. Alawala, agarapaap tayo latta Libret agarapaap ngay masapol nga buyugan tayo, agtrabaho tayo Narigat no, hantay nga agtrabaho, agururay tayo latta. Kasano nga rod nga umayti, umayti gasat. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday tuy lang ti awan, bayad na niya ti among dumatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan adakes ti umapal ken ni karuba. Nukanayon nga da baru ako tsena. Aramiden ti pamuspusan amagunud bumet. Inka kalkali kaguman. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday tuy laing ti awan, bayad na niya ti among numatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan adakes ti umapal padang matao.
salunat mo tapnuin ka maragpat arapaap mo agarapap ka di ka agsarday agarapap ka taday tuy laing ti awan bayad na niya ti among lumatungpal da aging gana si bibiyag ka agarapap ka agarapap ka di ka agsarday agarapap ka taday tuy laing ti awan bayad na niya ti among lumatungpal da aging gana si bibiyag ka agarapap ka aging gana si bibiyag ka agarapap ka Kadita, agsubsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimat. Okay, agarapaap ka. Alawala, anat makunam kumadre Cristina makatumbas. Ni Tata Bidal ken ni Nana Agos. Kasamatan kablante man ni Mang Jun Salmasan. Mang Jun Salmasan, kumusta ka? Di ta kabungaan, agtutudod ta kabungaan. Ni kompadre MM, iti Barangay 28 Lawag City. Kumusta di ta sentro Tilawag. Kablaan Taypay. Ni Mr. Hani Alejandro, anak kumusta kay met di ta Iliti Solsona. Mr. Hani Alejandro, di ta Barangay Bagbago. Pag ingkay pa nagdingdingeg dita Iliti Solsona, Ilocos Norte, dito'y Dingras, dito'y Marcos. Kablaan teman da kompadro del Balisacan, ni Mami Huling, ni Kumadre Melvin, ni Kabagis Mona Lisa, Kabagis Roderick, alawen. Kumusta kay amin nasangapada dito'y Iliti Marcos, Ilocos Norte, di kita'y kakabagyan teman dita Tabukbok. Kablaan teman, di kiti Domingo, Coloma, kasameten Gozon family, ni Kompadre Bong, ni Kumadre Vicky, dita Barangay Ragas, iti Iliti Marcos, Ilocos Norte. Okay? At iro din ti sabalipay nga sunata, inakman isagot iroknoy kada kayo, 19 minutos, kalpasan ti oras ti alauna. Baru Warimat. Sapay tanasaya at ka agan anus ka wayat ko tasikat nagsakripisyo di ka madanagan ubiyag ko taday to'y puso para ken ka awan pangisukatak taayat mo jak to pulos ikulbuday tapuso kandaanam uayat ko si kantulaeng ipatpatek ko dinto pulos at balbalik ingganat sudli to'y nanumo nga ili nudumpleng to ni kanito
daytoy puso parakin ka. Awan pangisu katak taayat mo, jakto pulos ikul buday tapuso. Tandanam uayat ko, si kantulaeng ipatpatek ko. Dinto pulos agbalbalik, ingganat tungpal tanim. Tandanam uayat ko, si kantulaeng ipatpatek ko. Dinto pulos agbalbalik, ingganat tungpal tanim. Uraye ingka pa nagsudli, to'y nanumo nga ili. Nudumteng to ni kanito, di tamto amananam to'y ayat ko. Di tamto amananam to'y ayat ko. Baru warimot. Okay, kumusta ka? Manid pa lang to'y namutoy biyang. Kablaan tayo mamet ni Mami Chita ung Tobera. Mami Chita, anak, kumusta ka? Daninong Leonardo Calube dito'y Barangay Paguludan, Curimaw. Kenwen gayam, advance happy birthday gayam kani Ninang Glory Inay. Into na bigat dita Barangay sa Karaitan. Bado Ilocos Norte, happy birthday tomorrow. Ken Ninang Glory Corpus Inay. Dita Barangay Karaitan, Bado. Kablaan tayo pa ni Ninong Ismail. Ni paring Erwin Corpus and family. Ni Ninong Oscar ken Ninang Nora. Dita pa lang Karaitan, Bado. Kasama tan ni Ninong Rudy Thailand, ni Kabagis Araceli Aganon Thailand, ni Madam Marilo Bastian, ni friend tayong Karen Tahilan. Kumusta kayo dito? Barangay Mabusang B, Badok, Ilocos Norte. Okay? At hindi sa mali pa yung sonata, tayo paborito ni Mami Chita ung Tobera, kastoy gayam ko na natoy. Baru warimot. Siyak tay agmay-may sa bukod ko ni problema. Ket nudumteng kanyak nirigat epek dagitoy luluwag kastoy gayam iti awan mangilala. Limtoken sanahan di naman mas baan. Nudumteng iti mareng naliday man daytoy riknat sungken man kanyak niiliw uayat ko apeng amin abinaybay anak sabit lingay dadi puso in kamanidain niya tayo. Asikin tayo ditong ngatoy nayat mo in kamanla in kulbo.
amin abinay anak sa mitlingay dati puso din kamanidain niya tayo asikin day di dungong nga to'y nayat mo din kamanlang din kulbo nga to'y nayat mo din kamanlang din kulbo nga to'y nayat mo din kamanlang din kulbo nga to'y nayat mo din kamanlang din kulbo. Baru Wariman. Alawin papagayam deta rod ti paborito ni Mami Chita ung tobera kastoy gayam kunanad toy. Ulitek laing no kaya chuti agipatulod kada kitay pangablaw yo i-text yo ida iti 0962-319-4703 agtes kayo ken tumawag kay iti 0935-804-3395. Beno papagayam magsublinda ni programa tayo kalpasan kada giti sumagmaman na pamalagip tayo. Baru Wariman. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:29. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbang oras yung gagayem krabsat ato iti kabarwanan ken may tampo kadamdama ginatang oras damag iti bukod tayo lugar. Agtultuloy ti panipaay ti City Health Office tilawag ti libreng contraceptives kasi ti pills ken kondom. Kuna ni Dr. Rodrigo Katkatan mangidadaolo ti City Health Office tilawag dagiti contraceptives ket takel ang makatulong tamo maliklikan ti human immune deficiency virus wenno ti HIV. Kunana asaan nga agalumiim dagiti residente nga agturong iti opisina da tapno agkidaw kadagiti contraceptives ken inpasigurado na nga da iti umdas sa supply dagitoy. May palagip nga imunan nga inapakamo ti doktor nga da ti talo nga individual ani record ti opisina da a positibo ti HIV. Second pay kenkwana ni record tinasaong nga bilang sipod Enero aging gana iti daytoy bulan ti Setyembre. Kabayatan na kalikagom ti TESDA Ilocos Norte maipababa ti job mismatch kuna ni Dr. Socorro Galanto, Provincial Director ti TESDA. Dito'y probinsya babaen kadagiti isay-sangkat da nga nagdudo mga programa ket matulungan dagiti umili nang runa kadagiti agbirbirok ti trabaho adumalan ti panag-training. Kunana dakila tulong kadagiti agbirbirok ti trabaho dagiti may isay-sangkat nga training ken seminar tapno ditoy may isuro kadakwada ti rumbeng nga aramiden da apaman makastrek da iti pagtrabahuan. Kabayatan na iti damag iti pagilian tayo. Naragsak nga impakamo ni Miss Faye Jacinto akas maysa nga estudyante pailaeng ket nakastrekan dayto iti 15 aging ganat ti 20,000 pesos iti kada aldaw gapo iti panaglaklako na kadagiti makmakan kunana nangrugi ti amin idi nagbake dayto iti cupcake idi kangitingitan ti pandemya no sa dino nga iti inparaman na laeng tinarabin na banana cupcake kadagiti naganak na ken kapamilya na ket ditoy saan na inamnama nagustuhan ken maminpinsan nga kay ayuda gapoy ditoy aga tultuloy ditoy nga aramiden na ken dakkel ko na makatulong para iti indaldaw-aldaw nga pagkasapulan na iti pagadalan na. Damag iti pagilian tayo. Agtultuloy nga ipatpatungpal ti Philippine National Police ti no permit no rally policy kadagiti maiwayat pay at tignay protesta kadagiti sumarsarong aldaw basar kini acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kunana nga adda dagiti organizers dagiti maiwayat at tignay protesta kadagiti nagduduma nga paset ti Metro Manila ken nasken makasecure kadagiti permit da tapno mapalubusan da ang mangiwayat kadagiti programa. Nagpalagip ni Nartates kadagiti realista iti
EDSA People's Power Monument ken EDSA Shrine Keta saan na may sa Freedom Park isot gapuna anaiget ti panakipawil kadagiti na sao a lugar pakisangkatan kadagiti na sao nga aktibidad. Dagita digiti kaudyan nga damdam magitatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN Disarel Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN Disarel Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:33. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Problemado ba ang iyong katawan? Ito na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK Doc Herbal Coffee para lahat ng iyong karamdaman ay masolusyonan. Magandang buhay, ako po si Jay Sabarita, isang health worker. Na-diagnose ako na may bato sa apdo, buti na lang naagapan. Gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21 in 1 at Doc Herbal Juice. Kaya gamitin niyo na rin ang 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada kayo ti Astro Builders iti Curimaw, Ilocos Norte. Ken Honorable Erjo Valenzuela iti Dingras, Ilocos Norte. Ken A-Up Grocery iti Syudad ti Bataca. Ken Engineer Herminio Castillo, Provincial Assessor, Province of Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:36. Tapokadero den ti may kadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Babay ni tintay panangipadanon ti panglukat tayo asunata gagayem ken kabsat. Okay, timan ti kanta malibay lang kadagiti The Mega Mix Singers ni CJ Mendoza Agbabaket. Dumngit kayo na istorya di nanumu asa sa adek tabaring nuin kaya gayek tiyak dama apas pasare agbabakit uwen day tapos mo tanugiti inak makita ket awan esenturik na yano bakit inak masirpa nalaos tiragsak ko at babakit
gagayem ko kitungeg kayo dati istorya ket pudno apay nga taa kastirik na to'y puso agmakagta jakmet may suru kayo kata istorya tinano mo asa sa adek tabaring nuin kaya gayek tiyak dama apas pasarek agbabaketak wen day tatug mo tano binti inak makita ket awan esem tirik na no baketi inak masirpa nalaos diragsak ko at babaketa wen say tatuno wen gagayem ko kitungeg kayo dati istorya ket pudno apay nga taa kastirik na to'y puso agmakagta jakmet may suru Alamin papagayam data ti kantahan ni Mr. CJ Mendoza baben pelang kadigiti the Mega Mix Singers sa agbabaketak kunanad toy gagayam ken kakabsat. Tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa panagdrangay dito palaing programa tayo. Baru walimot. Okay, kunanad to, intay ibasa digiti naawat tayo na pangablaaw. Kunanad to, kumpad, request ko man ket akwek thanks. Wala. Nagarbis ka no tatay, inisardeng na kanon, dita San Nicolas, apagbiit laeng. When already to'y, baay tatay, medyo imbigla na, sana met lang insardeng. No todo dita ita idol, dito'y ket, sinidir iti ayuda. Apay deta sinidir ti ayuda deta nga taman akap deta pag-aapaan dat akapon Bang John. Sinidir ti ayuda ala baba nyo kan latan ala kana na pa ditoy. Hello Sir Idol, kablawan ka man ti advance Merry Christmas. Anat ipa Christmas mo kanyak to. Wala. Okay, ipatukar mo man tay Christmas song, tay man kantam magustuak ko na to. Isagot ka amin lata taga Bintar. Ken, syempre, may santo pa'y request ko, detay gapuken ka. Paborito ko unay, deta nga kantam ko na to. Wala, thank you very much. Da kayo nga nakadado nga mang gusto ka, detay kanta to inumutoy biyang nga gapuken ka. Nga composed by detay sikat nga kumakanta dito kay Lukuan ken composer ken advisor tayo ni Ninang Ofelia Justo kumusta kay dita barangay Navotas Lawag City kay ni Compadre Bong Aguinaldo ni Mami Guillermo Solisipan. Okay Madam Dama, ipatukar tayo deta request mo manang Agnes Agbayani dita Bintar. Okay, at ero din ti request yung Christmas song 99 days before Christmas papagayam. Nakalalisto ti Aldaw talaga, di mapupuutan. Okay, adto yan ti sunata para kada kayo. Baru walimot. Nanang kentatang naragsak apaskuayo manong ken manang naimbag nga orasyo timuden ket imu tektekan yo ragrag sakmi
asumangbay kada kayo. Naipas ngayen ti ari a berbo, sadyay Belen kulloong nga nanumo. Intay nga rod ken kwan na tumayo, amang yebkas panagdayaw tayo. Paskwa manen di kakat agim imot, mangwaswas ka ket ingka mangirayo. Tay ipapaskwam ket ingka ibubos, iyawat mun tay bagas ken tay manok. Paskwa manen di kakat agim imot, mangwaswas ka ket ingka mangirayo. Tay ipapaskwam ket ingka ibubos, iyawat mun tay bagas ken tay manok. Agragsakan itan lubong di ari mo na toy, ket ti lubong bendisyonam, ket ti lubong bendisyonam. Tirag uken ayat, tirag uken ayat, tirag uken ayat. Agragsakan itan lubong di ari mo na toy, ket ti lubong bendisyonam, ket ti lubong bendisyonam. Tirag uken ayat, tirag uken ayat, tirag uken ayat. Baru warimot. Okay, naitulod ang oras tayo na 1:44. Deta tay berbo nga kinanta tayo mo tayo biyang request ni Mana Agnes Agbayan ni Dita Bintar. Sir Ronald, always listening ko na ni Mami Guillermo Sulisipan. Alawela, thank you very much. Advance Merry Christmas Mami Guillermo Sulisipan. Naimbag ken nagasat nga malemtay amin mga karimat sir. Request ko man tay narigat timang lipat. Isagot ko ti padak nga di makaliplipat. Thanks, God bless ko na ni Mami Rosalinda Bumanglaga. Okay, kunana pa'y ditoy. Sir Idol, nagasat nga malimo ken amin ngagdingdingig ken nagbuybuya. Dito inapnon pintas ken di Danupulos Marta pa na programang Baro Arimat Music Festival. Mangipatokar kantuman ti oray nga anang nga kantam. Isagot ko kadigiti so amin nga taga Badok, especially ditoy Barangay Arusip kunanad toy. Ipagaya mo nga Aida kunanad toy. Thank you. Kadigitay taga Barangay Arusip iti iliti Badok, Ilocos Norte. Ni Miss Arlene Banyaga ken ni Mami Leti kumusta kay dito Barangay La Virgen Milagrosa Badok, Ilocos Norte. Okay, diti kanta ti kailian ni Kagawad Ian Paul Mendoza. Kanta na paluan, Naragsak ka Paskwayo. Nanang kentatang naragsak a Paskwayo, manang ken manong naimbag nga orasyo, imudem ket imutek-tekan yo, ragragsak ni nga sumangbay kada kayo, ana isurat ket na iletra, naipas ngayen ti berbo a Mesiyas, ket ti lubong anyan ang nagragsa. Paskwayo amin gagayang ken kakapsa. Nanang kentatang naragsak a Paskwayo,
manangkin manong naimbag nga orasyon. Imudem ket imutek-tekan yo, ragragsak mi nga sumangbay kada kayo. Kana isurat ket na iletra, naipas ngayen ti berbo a Mesiyas, ket tilubong anyan ang nagragsa. Paskwayo amin gagayem ken kakabsa, paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Baru walimot. Okay, dito ti may sapay nga pamasko ayog. Maniog ni kagawad Ian Paul Mendoza. May sa kadigiti da Mega Mix Singers gagayem ken kabsat. Ken kastamet ten laglagi pa nyo 99 days before Christmas. Diba? Nakalalista ya Mami Giliar masolisipan. Okay? At then ti request ni Miss Christina Makatumbas alis 20 iti panagi patukar kadagay ti request yo. Miss Christina Makatumbas adto yan tay akwek akwem latanga kasta kalatan. Sabali pa nga composition ni Ninang Ofelia Justo. Naragsak ngayan na yan, tinta na tanggayan, nasudi akarin-kari, tinta sinanan, himdimdeng di panubok, anang rakrak kaya na yan, nang langit ti lubong takit jakidan naliklikan. Wenagwek nagbituta na ibuyog tuirik na dawatek pamakawan mo nuwadabay kay mutingat daytoy puso agurturay inka panangaklon tati sulisog jak manidan naliklikan. Wenagwek nagbitutak na ibuyog tuirin na dawatek pamakawan mo nuwadapay kay mudinga daytoy puso agurturay inka panangaklon tati sulisog jak manida naliklikan. Okay, dito tayo kintawan ni Miss Christina Makatumbas akwek sabali pa yung composition ni Ninang Ofelia Justo. Anak, kumusta ka Ninang Ofel? Dita na botas, nawag. Baru walimot. Okay, kunanad to'y kanta lang, kumpad, si Kamet. Kunanad. Kanta lang, deta, kunanad to'y. Alam mo ay, apo, ay, kumadre Christina Makatumbas. Anat mo ko ng tatabidal kanina na Agos. Di Manang Alice. Anak, kumusta Manang Alice? Dito pamilya ni paring Albert Marquez Jr. Okay, kunana pa dito, isabali pa yung ngaintay basa. Hello, Sir Idol. Advance Merry Christmas. Apo, nagpintas man. Di kita ipatpatukar mo nga Christmas song. Ken, ipatukar mo tuman. Detay paborito nga kantam na idumduma nga pagayam. Isagot ka kami lahat nga tagapaway ko na to. Ikablaon timan, gayam ni Manong Jimmy, kaya ni Manang Linda Tabunda, ni Barangay Sideg Paway, ni Compadre Billy Ramos, ni Kuya Remy Valenzuela, dito'y Barangay Nalasin Paway, kaya kablaon timan pay, kaya ni Comadre Bel Perdido Tapek Langgaman, dito'y Barangay Sangladan, Paway, Ilocos Norte. Okay, Daninong Leonardo Calube, ni paring Recto, ni Comadre Raquel, Digiti Gonzales family, dito'y Barangay Paguludan, Corimao, Ilocos Norte. Okay, Teoro Denti sa malipay nga nakidaw nga sunata. Kay paborito bet ti Ate Vilma, Ate Vilma, anat maubra,
dakata man tataltalo doon. Paring Michael Lisandoval. Kadita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Arimat. Okay, lawan na. Gagayam kay Rabsat, tuloy-tuloy tintay pa nagkakadwa pa nagdrangkay, dapay upat nga minutos kasama ng oras ti alas 2. Tay request mo, Mami Rosalinda, bumanglag, madamdama basiten wen, okay?
Beno papagayam, dito ito nga ron nga ipatinggamanin pansamantala ti programa tayo. Yosunay tagina iti ano siya manin nga nakikadwa kanyak. Iti laso diti may isang oras. Into manin dubigat itintay pa nagkakadwa dito yung programa Baro Arimat Music Festival. Pakangikan nyo kadigiti kankanta nga kay paborito. Babayan pala kadigiti dami gamig singers gagayem ken kakabsat. Padaanan yun ti sumarawa programa tayo ti parikot ken pambagbaga. Pangrecap tayo nga sunata doon urayan ni Mami Guillermo Solisipan. Kasamet ni Ma'am Fia Aquino kini Sir Edwin Aquino. Kasamet ni Manang Agnes Agbayani dita Vintar. Ni Kumadre Regina Salvador dita Barangay Baresbes. Dingra Ilocos Norte. Kablaon tayo man pa'y daninang Silvia Gawiran. Dininong Joel. Kasamet kablaon tayo pa'y ni Naganan. Kablaon tayo pa'y ni Shawi. Ni Sir Ronald Saludares. Kumasakay dita Barangay Guerrero Dingra Ilocos Norte. Ni Manong Terry Batinga. Naimbagin kay panag deng-dengen. Okay? At yan ti sonata na puluan. Gapuken ka. Panagayat nga intalalim sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na panagayat nga intalalim sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan gapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka
asping na. Biyag to'y biyag ko ay ayaten ka, nga awan ka asping na. Beno papagayam, datatay paborito yung sonata papagayam. Okay? Aga subliak to hindi itong tapugan ti maudin nga oras ken maudin nga programang intay pagdranggayan kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Baro Walimot! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 2 minutos kalpasan ti oras telas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung kagayam karabsat at to'y digiti kaudyan nga damdamag itatang oras may tampog iti Radyo Ronda News Break. Damag pa lang manibo diti lugar tayo. In pa kamo ni Jail Inspector Sheila Sapaden iti BGM Pilawag nga mangisengkat naman ti panagsanay kadagiti balod pare ti panagramid kadagiti bayong ken bag kunana dagiti munana adimalan ti panagsanay wenno dagiti dati weaver ket niyakar dagito yen rason nga mangisurda iti 10 ket 5 balod tapno sumoblat nga agaramid kadagiti nasao nga produkto kunana mga yabda kadagiti skilled weaver manipod iti syudad ti Batak tapno isuda iti mangisoro kadagiti balod iti BGMP Lawag. Kabayatan na iti sabalipay nga damag met iti pagilian tayo. Nakasagana ti Metropolitan Manila Development Authority o MMDA iti tigil pasada dagiti grupo Apiston ken Manibela. Kunati Metropolitan Manila Development Authority nakikoordinardan ti DOTR Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB ken dagiti lokal a gobyerno ti Metro Manila tapno adalatay ti maluganan dagiti pasaheros impasigurado nga agtalinaed anormal ti deployment dagiti tao da ken adda dagiti nakasagana lugan mabalin nga usaren no kasapulan. Kabayatan na iti sabalipay nga damag iti pagilian tayo magatang ti sektor ti transportasyon iti 20 pesos ti kada kilo ti bagas nang rugi idi kalman segon iti Department of Agriculture adda tinisial 70 ket 7,000 mangmangged iti pampubliko at transportasyon ti mangnamnama ang mabenepisyaran iti nalaka presyo ti bagas karaman iti programa ket digiti driver ti bus, jeep ken tricycle kastamet digiti transport operator. Iti babaen ti programa makagatang digiti driver ken operator aging ganay ti 10 kilo ti bagas ti kada bulan. Kamao dyan na nga damag pa lang iti pagilian tayo. Sinigurado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asaan makalikling iti investigasyon ti Independent Commission for Infrastructure wenno ICI dagiti kaalyado na ken no adda iti pakinaiganda iti korupsyon ket trumbeng nga agsungbat dagitoy. Kunana, oray ti kasinsin na ken kaalyado na ani House Speaker Martin Romualdez ken dati nga appropriation na panel chairman ken Ako Bicol Party List Representative Saldi Co ket saan makaliklik iti investigasyon iti ICI gapo iti agimbestigar iti anomalya a flood control projects umunan nga impeteng ti presidente nga awan ti santuena iti daytoy nga issue. Dagita kaudyan kadamdamang idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 6 minutos kalpasan ti oras telas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to ta. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para gumit. Matcha.
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Dumit man siya, Hello Dry Bar Blue. Isang balang yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Ano? Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na! Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe. Ang sarap ng natural. Anak, natanggap ko ng padala mo. Sa M. Luwelier ka palagi magpadala ha, para may free e-load. ML E-Load Extravaganza Promo. May free e-load sa bawat kwarta padala transaction. Local send-out at international send-out and payout. Promo runs from May 26 to August 26, 2025. Visit our official website at www.mluwelier.com for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 223915, Series of 2025. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos kalpasan ti oras ti alas 2, padaanan ti sumaro na programa tayo, parikot ken pamagbaga. Adaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, balbali nga income kumablaw kada kay ti nagasat nga malem. Adatero den ti may 3 oras, may 3 nga programa, hintay pagkakaduan. Ti parikot ken pamagbaga. Pakaipalaunan, pakaidanunan, pakaibasaan ka dagiti daniw. Mensahe ni ayat, dagiti parikot yo papagayam, no dakan kayo ti parikot. Kasameten no dan kayo ti pakasaritaan kinayat, pakasaritaan iti biyaga. Mabalin nyo idang ipatulod dito'y programa tayo papagayam. Iti dati amalem, intay iba sa manen, digiti naawat tayo nga daniw papagayam. Talagang ngahan nga agsarsarday, digiti daniw nga intay mauawat papagayam. Ngayong kasangwa ng intay rugyanan nga ibasa, digiti daniw manen, itatang malem. At di palang ti anak ken gayem yo timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo, itibiyang ti Master Control, da Engineer Marca Tuliao, kasamitan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat, Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan.
Beno po bagay, matiro ng tipang lukat tayon nga ayog bilang musika. Kablaon tayo man pa'y dama ng Emeline Bote de los Santos, kani Manong Edward de los Santos, ni Tata Avelino, kani Nana Anesita Butay, dito Barangay Bungon, dito Siyudad Tibatak. Da Apo Kapitan Emmanuel Bayangos, kumusta kayo? Ni Nana Rusi, Rigunan, dito Barangay Nagbakalan, dito Siyudad Tibatak. Okay, ito yan ti Sunata para kada kayo. Napluanan, pinaragsak ka, lawan patinggana, ulo sa diyakwin ng nama, ipagsinaan ta, dulwag tiyag patingga, itay inat marikla, lutirabi, yang may sa. Kaya lupan panunute nagsakti ang patingga karin-kari di kay nilala nung napuno day taaya utirabi nagmay-may sa sigala agsapo sa baligaya. Parikut ken pamagbaga.
Okay, still watching ko na ni Mami Rosalinda Bumanglag. Iyoray mo lang datay request mo, Mami Rosalinda Bumanglag. Kablaon teman pay gayam da kumadre Shirley Sipagan ni kumpad Temi da Anavel. Iti barangay Aring Badok, Ilocos Norte. Dani ng Feli, nininong Tony, adigiti Prieto, Balbas, Kalahati Family, diti barangay Gabot Norte, Badok, Ilocos Norte. Ni paring Ronnie Baybado. Meron dito kung dawa intay ni Basa dati Daniel ni Apo Kapitan Oswald Valente. Manipo diti barangay Kumkumloong, Corimaw, Ilocos Norte. Di Daniel na nga napauluan iti saan ka anasantil mo. Daniwan ka, ayat ko. Saan ka anasantil mo? Di mo kadam mo, apinadas mo at tinalikudan. Tidesdes nga itinaminsan, nagnagnaam, taimpagarup mo, kinabaring-baring, iagtalinaed, impagarup mo. Akaikaryam asalinong. Anno gutem, nagampayag ka, iti samit. Lilit alimpatok. Tidi mapataran aragsak. Intundana tinagan mo iti kasunanekan agingget. Ngem kunam awan kaipapanan dagitoy. Kadagiti apon iti baliti ken bangar. Lalat dagiti lapayag da, siping ti dilada. Kas karasaen, aganil ildapay, akas uken, nadilagan ti amuda. Ngempud no gayam, aburbur tya ti biyag. Tatirurog ti kinataom, isot ani nga as ti agdama adda kadimet bileg ti batum balanin amang pukan apon dagiti marmar na adalan maan ninawan ta kadi kadagiti tugot mo amang sebang kadakwada iti gayong-gayong akaikaryanda apagtunglaban. Patsamitan akas saan kan anasantil mo. Umno tinaturong mo adalan. Isuda. When isuda, tinangyaw awan. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam detaro den ti Daniel ni Apo Kapitan Oswald Valente, manibalitikom kumlong Corimaw, Ilocos Norte. Daniel anapauluan, saan ka anasantil mo? Ato yung request ni Mami Rosalinda Bumanglag. Kanin ka linipatan
iti manglipat. Nupay pilit ko nga iwaksi, lagip mo agsulit. Dagitin palagam mo nga ulpit ken pait, ket naimulat barukong ko kas may sapuris. Narigat imang dikat sa emptit naglabas, dagidi panagim bubulsek, agin gangain ka ng lipat. Jakman ang maiwaksi, ladingit ito'y riknag, ay nagrigat tiag-biag ngagmaymaysa. Nagulip ka, naranggas ken naulpit ka, manangalilaw, manangirurumen, ken manangikulbo. Pilitin ka nga iwaksi, iti lagip ko, tadi ka may kari, iti pamatek ko. Naligat iti manglipat, sa empty naglabas, dagidi panagim bubulsek, agin gangain ka ng lipat. Jakman ang maiwaksi, ladingit ito'y riknag, ay nagrigat tiag-biag ngagmaymaysa. Narigat iti manglipat, sa empty naglabas, dagidi panagim bubulsek, agin gangain ka ng lipat. Jakman ang maiwaksi, ladingit ito'y riknag, ay nagrigat tiag-biag ngagmaymaysa. Narigat Alawin papagayam de tarot ti Sunata Baluan narigat ti manglipat. Paborito ni Mami Rosalinda bumanglag, sigurado na bang aran manen Jeric Nanata nang igandan deti paborito ng Sunata. Padaanan yun papagayam ti sumaro nga Dani metla ni Apo Kapitan Oswald Valente manibo di ti kumkumlong Kurimaw Ilocos Norte. Ken padaanan nyo digiti damdamag may tampog iti Radyo Ronda News Break. Okay? Adyo rin ti pangrekep tayon nga Sunata papagayam. Teoro Raymet ni manang Emeline Butay de Los Santos kan ni manong Edward. Okay? Ayat nga na pudno. Isagot tayo pa kini Mother ko, Mrs. Bensita Domingo. Kaya hindi tayo kabarangay tayo dito barangay Bawa West. Dante Mirna, Uncle George, Tata Marpe kini Nana Juliet. Anong Virgilio Viernes, ako naman dita Balay. Padre Bobby Palada.
Ket daytoy nga nagkinaryan ta, awan tubulos makapagsina, anyaman ti pakapadasan ta, ing-inggan at panagkuykuyog ta. Niyayat nga napudno, iten natal nating at di bagyo, iyag baliwuray paikapno, ayat kinpaay ti Diyos sa buhay. Baliwuray paikatno, ayat kinpaay ti Diyos sa niyayat nga napudno, iten natal nating ati bagyo, tiyak baliwuray paikatno, ayat kinpaay ti Diyos sa niyayat nga napudno, iten natal nating ati bagyo, tiyak baliwuray paikatno, ayat kinpaay ti Diyos Apo. Niyayat nga napudno, iten natal nating ati bagyo, tiyak baliwuray paikatno, ayat kinpaay ti Diyos Apo. Sunatang napaluan ayat anapudno. Beno papagayam, hintay ton na tapugan ti may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo. Kalpasan laeng nga ipadanon mino sa dino kayo nga dumdumngeg agbuybuya iti dito nga gundaway. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:31. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibang oras yung kagayam karabsat, ato yung digiti ka dyan nga damdam, magidatang oras, may tampog iti Radyo Ronda News Break. Nang Yuswat ti Transport Group, amanibela ti talong aldaw, a nationwide transport strike, nang rugita tangal daw. September 17, aging gana into no Biyernes, September 19, kas panang ipakita, ti panang kontrada iti korupsyon, iti flood control projects. Itirakurak ti grupo, nadismayada, no kasanong ti excise tax, manibo iti diesel, abay bayadan, dagiti jeepney driver, ket mas usar tapno mapunduan ti nagarbo, apa nagbiag, dagiti sumagmumanong opisyal, akaraman ti kontrobersyal, kastameten, dagiti anak da, inpeteng digitoy asan darumbeng nga isuda ti mangibaklay iti luko dagiti kurakot nga inuloko nga loko dagiti kurakot
nga opisyal, idinto adigiti driver ti jeep ket agtrabaho da, tapno laeng mabiyagda ti familyada. Daytoy ket ti kang runaan arason no apay among uswat da ti transport strike. Kabayatan na iti sabali pay nga damag, inaganan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti dati a Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. kas chairperson ti Independent Commission for Infrastructure kay iso ti ag-investigar kadagiti anomalya iti flood control projects. Inarakurak na dito'y kabayatan ti press conference na iti kalayaan nohol. Nagretiro ni Reyes idi Mayo 2020 ti kaunaan maestrado anapadayawan babaen ti online retirement rights iti gapo iti quarantine ken physical distancing rules iti kang itingitan ti COVID-19 pandemic. Nagserbi kas trial judge iti tawen 1987, Court of Appeal Justice iti tawen 1999, presiding justice ti Appellate Court iti 2010, ken dinutukan pa ni dati Presidente Rodrigo Duterte iti kangatuan a korte iti pagilian iti tawen 2017. Di Reyes ti third generation justice ken anak ni dati a Court Appeals presiding justice Andres Reyes Sr. ken apo ko ni Court of Appeals ken SC Justice Alex Reyes Sr. Kabayatan na iti sabali pay nga damag nag-ay sublin iti Senado ni dati a Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez manipod iti Pasay City Jail. Daytoy ket kalpasan iti panangipila ti kampo ni Hernandez iti writ of amparo iti Pasay Regional Tri-Court Branch 112 mangkid daw iti temporary protection order ken maipasidong iti witness protection program iti surat ti abogado ken ni Senate President Vicentito Tito Soto III kiniddaw namanen ti panangiwayat da iti panangawat da ken ni Hernandez iti Senate Detention Facility. Agtalek ti kampo ni Hernandez iti patas panangtrato ni Soto ken Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ken kuana mangnamnamamet sumango ni Hernandez iti sumaruno nga panagdingeg iti Blue Ribbon Committee. Dagita nga damdamag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:35. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1. Adan iti glutathione, collagen, ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag na kita saksaki iyo, ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligid butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod iti nagusar. Saan na nagbayag?
tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid na pusong ko ken makontrol na pa iti presyon ken napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasen nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750 mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, punta ka sa M. Luwilier! Introducing M. Luwilier Walang Interest Promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. For DTI, Red Trade Permit number FTEB 227017 series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized sa funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklaka pa iti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear tila dawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa rendang equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyak ni Antonio, 68 years old. Saan ko nga impanunot nga kastaunay ti epekto ti diabetes kadagiti matakan kanayo na lumnablabo ti panagkita ti mataken kaslakan kanayo na matmatak ti init kapata narigat nga maibtur ti silaw. Aday gayam ko nga nangising-nasing ti iBerry kania. Gaputan natural ti ingredients na sinubliak daytoy. Ken pati yem. Daytoy ti kasayatan nga desisyon nga inaramid ko. Ita, awanan ti panaglumnabo ken panakapuy ti matak. Makabasa ken makabuyaak ti TV nga awanan ti rigat. Nung may saka nga diabetic ken agrejegat ti matam, I highly recommended ko ti iBerry. Sabsapulemitan ti iBerry kadagiti agpalpalusot ti agas. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batac iti sagsagot kada tayo ni City Mayor Honorable Marky Chua iti syudad ti Batac. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radyo Ronda Batac iti sagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Albert D. Chua and family, Vice Mayor, City of Batac, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batac, member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:42. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula-sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Papagayam, iti aday tagundaway, intayin ibasa deti maikadwang daniw papagayam. Kasi gusto ti oras. Game ko na na ito, agyaman ak unay-unay sir, tapi natukar mo to i-request ko, umunay man nga liwliwakon. Gan-anos ka kumaunay-unay sir, di ka kumamaumuma, kada kami nga karimat mo, ta sika ti makaited ti liliwang karimat mo, nabang aranak manin. Thanks sir. The best kaunay kanyak. God bless ko na ni Mami Rosalinda. Bumanglag dita San Nicolas, Ilocos Norte. Beno, at yun din ti may kadwang daniw nga intay iba sa papagayam. Ultimate lang, impatulod met lang kada tayo ni Apo Kapitan Oswald Valente. Maniba diti Barangay Kumkumloong, Corimo, Ilocos Norte. Ti daniw na nga napolwan iti Budo-Budo. Daniwan ka, ayat ko. Budo-budo. Agragadi manen, dagiti budo-budo. Raritenda, dagiti kumpet, titalem tibisin. Akas iti marabutit, amay palabog, iti saltok. Maisalda ti dayaw, iti kiraos ti tiyan. Nanamin da ti busog, iti agpatnag. Iti bigat, agsubli, iti maagasan a panaas. Agudaod manen, dagiti budo-budo. Isuda aduduugan. Agkuskusipet da iti dalan. Siraraten da tiung tuna. Ipagarup da akukwadan. Ket iyanup da latta dagiti aso da nga agkat-katay. Itaguub da dagiti kari iti irarangkay. Ngem margaay da akas iti agginday abantay. At tubegen isumangbay anep-nep. Dagiti rengat na sinangga titika. Weno
yatagda kadagiti murkat. Yayabda iti amin na sulit, itilaw ang uneg daga. Isuda maragampang ti isemda. Isuda pimanyas ti dilada. Ngamitan marunoten dagiti bagisda. Makalgedan iti bukod da abang sila. Isuda abudo-budo, gaitan, ibadbat dekda. When ibad-ibad dekdak. Dagiti agdardaras, dumapeg adapan. Isuda mawaw iti ubog, ti panagbalbay. Kadagiti ngaldaw, saan nga iti adayo. Ken di magawat amasakbayan. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam dahil tarod ti dani yun ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente. Ako nagrigat nga balikasen digiti daddo mga binatog ti dani yun na nauuneg nga Ilocano papagayam. Beno ti den ti ipasurot tayo manasunata iti dani yun na papagayam. Kawan mo dito'y
ken papagayam detarod ti sunata nga napalo ni ti kaili ko tapambatig mo ko na ni Miss Ronaldine Runduen. Paborito deta ni paring Bobby Palada. Pero papagayam alakon dito'y nga kundaway nga agyaman ken pumakada manen. Ket sapay kumata nakaipayak manen ti sang kapasit ngayon kay nagliliwaan, naglinglingayan iti daytoy nga oras iti sabali pa parang ti programa tayo parikot ken pamagbaga. Ket pagyamana kiti anusyo nga nang kadwa kanya kiti lasod iti 3 oras nanibod pa iti oras ti alas 12 aga papanen kadagitoy nga kanito. Nakadwa nga rod nga nagserbi ti biang ti Master Control the Engineer Mark Tuliao kasamitan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan, ken itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Ken syempre tuin mo ti biang ni Ronald Domingo agyamyaman ken mga wising kay tumanen panagdingeg ken panagbuya inton bigat iti kasing oras ken isumit laing nga estasyon alas 12 aging ganat ti oras ti alas 3. Ket patuloyo ken ti pumakada. Thank you very much. God bless us all. Babay na po ken agan-anad tayo nga kankanayon. Kapoken ka,
Tagragtog kapukin ka, puso kas man lang mauyos. Tagragtog kapukin ka. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member